Vietnam War America amadi Vietnam gi marakta oikiba lan America gi history da number 1 maithi ba haibi yai Vietnam gi lan ase da yamna thajadana America maithi ba tanatana makoi gi sentum kuchu kulai amadi army yamna si ki yamna loss oiraki masigi loss amadi ningam da base makoi da ngasi phawba fill up to bangam khidre video se education purpose ki oina lobi basu yai Ingsok 1807 dagi 1841 fawba Vietnam France ki khudum de leirami Second World War ki matamda Japan na Vietnam losin ki Vietnam tanatana Japan na South East Asia gi yamna chawbai area khudum san ki Vietnam amadi South East Asia ki maruiba lamsing Japan ki khutta 1945 fawba leirami adugi matungda America na Japan gi city ani Hiroshima amadi Nagasaki da atomic bomb thataki masidagi Japan surrender tauki North Vietnam da laiba Japanese forcing China gi mang da surrender tauki loinana South Vietnam da laiba Japanese forcing na UK or England gi mang da surrender tauki asumna Vietnam dagi Japan handokrabada France na amuk claim tawraki asukuiba matamase Vietnam aikoi gi under da leirakpani aduna haujiksu Vietnam gi control aikoi bu ehanbiu masida China ni yaningkide nungaitaba phongdoki adubu England na ayaba pitokki 1946 ta France na Vietnam bu amuk hana capture tauge hotnarubada lan ama oiki France ki against da masibu Indo-China War haina khangnai lan ase 1946 tagi 1954 fawba chattaki masida France ki yamna chawna loss oiki Indo-China War gi matamda Vietnam bu Ho Chi Minh koba nupa amana lead tawrami mahakna organization natraga party ama form tawrami madugi ming Vietnam Minh kawi Organization asigi pandam politics tawbata natana Vietnam bu atopa laibak singi khudum dagi free tawraga communist chatpa laibak ama oihanba pamlami maram asina Ho Chi Minh gi lead makada France gata natana Japan na control tawringai matamdagi Japanese single land kaya tawnaki Vietnamin koba party asigi lanmi sing yamna thina thauna leirami amasung jungle manungda lotpa ubamida karaga lotpa aduga guerrilla war tawbadama paleramdi France na maithi krabatungda France amadi Vietnam gi marakta treaty ama sign tawnaki masibu Geneva treaty kawi masigi matungda Vietnam bu saruk ani thokna khaidoki North Vietnam amadi South Vietnam mi sing na khanarami chahi chawrakna chama muktagi santi laitraba leibak ase santi oiraklagani Adubu Vietnam gi laibakta santi laku hekte yaramde North Vietnam gi control communist thought laiba Ho Chi Minh amadi magi party Vietnam in da sinaki aduga South Vietnam gi control na Nordin Diang da sinaki mahakna bu democratic ruling pamba misakni haibadi pro western oirami maramasina magi kanglup ta America gi support leirami North Vietnam amadi South Vietnam gi thought manadaba maramna makoi masen yamna toina thengnarami India Pakistan gi mongda chairaksida South Vietnam gi netara dictatorship ki saktam lawbo horaki maramdi America magi supporter ni amasung democracy purakpa pamlami tawigum basung public kanglup amana masi pamdabana maram oiraga South Vietnam gi government gi mayokta protest tawbo horaki public protesters singna loop amaga semki madugi ming Viet Cong korami masigi lautuna ba yanadaba khatnaba asidagi America entry tawbo horaki America na ifong fong na changsin badi yaramde makoi fong na sanglabadi Russia sanglakpagi walai America gi apabadi South Vietnam or North Vietnam communism chathandaba sini communism bu laibak kaya na pamde hojiksu pamnade masigi khudam China yang biu laibak sida public ki right leitabugumani Communism haibasimak dictatorship ki mongni hojik case ase lukre North Vietnam na communism pamba South Vietnam na democratic pamlakpa amarom da South Vietnam gi public ayambana democratic pamdabana lalhoba lup thokiba masigi tanja sida South Vietnam gi pangal oinabagi damak North Vietnam amadi democratic mayokta satpa lupsingbu namtanaba America na help tawba hokibani advisors tharaga training tambiki atopa matingso America na South Vietnam da panglammi adubu October 1961 da North Vietnam na South Vietnam da yamna chawba attack ama tawsinki masida South Vietnam gi help ki damak America gi force khara thana ba haijiki adubu matamdugi US President John F Kennedy na yadaba phongki Army advisors khara asum tharami lan tambibagi damak masigi matungda North Vietnam gi lanmi singna South Vietnam gi President Nodin Diang buhatki Masidasu Americana South Vietnam gi matengi damak army tharamde masigi matungda November 1963 da America gi President John F Kennedy bu hatki masigraba tungda America gi President wiki Lyndon B Johnson na
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯊꯥꯕ ꯄꯥꯝꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯥꯔꯗꯤ USSRꯅꯁꯨ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯥ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯖꯍꯥꯖ USA ꯃꯦꯗꯣꯛꯁ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯏ ꯂꯥꯎꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯇꯥꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯣꯔꯠ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ असुमना 8 मार्च 1965 ता अमेरिकाना वियतनाम दा लान ताबनी लान असिगी मांगोइनना अमेरिका की अचौब आर्मी तेंगोलमा साउथ वियतनाम दा संगनकी हानदगिसु मखोइगी आर्मी एडवाइजर सिंह साउथ वियतनाम दा लैखिबनी मखोइगे पुल्लगा लान हौकी अहानबदा अचौचौब मिसाइल अमदि टॉप सिजनरकी अमरोमदा नॉर्थ वियतनाम की एडवांटेज अमना मखोइगे सोंगलब जंगल सिंगनी मसिगी जंगल असिगी मरमदा वियतनामिन आर्मी सिंह फजना खंगी मसिगा लोइनना वियतनामिन सिंगना गेरिला वारफेयर यूज तौकी मखोइना मांगजौनना जंगल मनुंगदा टनेल की नेटवर्क अमा सेमदुना थमकी मदुदगी थोरक लगा कापलंबा सोकनरंबा अदुगा हेक्ता मांगखिबा मखोइगी गेरिला वारफेयर असिना फ्रांस बसु नैदुना थाखिबनी मसिगी रिप्लाइदा अमेरिकाना वियतनाम की जंगल सिंगदा केमिकल चाइथकी मई थाखी वियतनामिन आर्मी सिंग सीनाबा ngasisu madugi angakpa mai chemical gi saktam khudam leiri hai अमेरिका की थौदौ असिदगी वियतनाम की पब्लिक यामना सीखी मसिगी मतुंगदा अमेरिका अमुक आर्मी खरगा थाजिन की 1965 की अरोइबो फावबदा आर्मी पुन्ना लाख अमगा मखाई थाखी अदुबु कैसु कानरमदे 1967 फावबदा अमेरिका की आर्मी 1,80,000 सुहनकी मखोय असिदा लोटना वियतनामिन सिपाहीसिंग एटैक तौरमी मसिगी था अहुम मरी मतुंगदा जुलाई 1967 फावबदा अमेरिकाना 3 लाख आर्मी थाजिन की असुमना 1968 योबो फावबदा अमेरिका की टोटल आर्मी 5 लाख योगिरमी अदुबो माइ पाकलमदे वियतनामिन सिंह तानेल द लोटली थोरकलगा सोकनै अमुक मांगखी अमेरिकन सिंह कोक सारमी मखोइना माइ पाक्तबगी मरममना लैखोम अमदि इसिंग लोइनना फत्तब जंगल की लंबीदा वार तोरकपगी एक्सपीरियंस वाटलम्मी अमेरिकाना कोक सारक्तुना जनवरी 1968 तगी सेप्टेम्बर 1968 के मनुंगदा यामना कल्लबा फाइनल अटैक तौकी मसिदा साउथ अमदि नॉर्थ वियतनाम मथक मखा ओंथोक खरसु कायदी हाइबगी मोंगदनी मसिबु डेल्टा फेंसियो कवि अदुबु वियतनामिन सपाइदा कैसु चंगलमदे तौयुमबसुं पब्लिक यामना सिबताकी मदुदा सिखिबा नुपी अंगांग कयागी पिक अमेरिका यौरखी मसिदगी मफम द प्रोटेस्ट लाखी अमेरिका की पब्लिक नसु प्रोटेस्ट तौकी प्रोटेस्ट असुके मतिक कल्ली अमेरिका अनि थोकपगी मोंग लाखी असुम नहाइनै वियतनाम द अमेरिका ना असुके मतिक बॉम्ब थाथकी मदुदी सेकेंड वर्ल्ड वॉर द जापान की मथकत फावबा अदुक यामना थाथकी दे असुम न उपाय लेतना अमेरिका वियतनाम दगी माइ थीरगा थोरक पताकी 1973 फावबगी मनुंगदा कंप्लीटली मखोई आर्मी विथड्रॉ तौरकी लान असिगी मतुंगदा मालेमना सक खंगहोकी लान ngambagidamak अमेरिका करी करी तवी अमसुंग विलेन की रोल लवी हाइबसे तुंगददी साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम पुंजिनक्रे ngasi शांति द पानक्रे वीडियो की दमक लाइक तो व्यू चैनल सिदा नो बोयरबदे प्लीज सब्सक्राइब तो सिन व्यू येंगबीबगी दमक थागसरी डिस्क्रिप्शन दा नोवेल वॉइस कौबा चैनल अमगी लिंक पिजरी मदुदा चलगा सब्सक्राइब तो सिन व्यू मदुदा सु फज फजबा यामना काना रबा वीडियोस कया फंगबिगनी